Tayari West nakwakira umukashonshoreke kaitu akatugaba gomwe program eji ya tsheshere kandi kugikwanjurira kabutosha and Martin Nebi mu studios nyinemu abagenyi kandi abana bashahu abakugu ukutera mnonga umushonga zo kuzarisa reka mbakuhereze babanze bakweyanjurireho kace nabwanyuma twanjurire program yakasheshekerizo hamkono gwanje gwa mosho nyineho Paul Agatha kwikiriza guno mshaho umzarisa kandi kuri hamheru nyineyo Dr. Geoffrey Mugenyi associate professor reka baze bakuhereze kace bakweyanjurire batamtyeho kace nabwanyuma tutanje program mshaho Agatha nakwakira niwe wakira seo amazina ni kwikiriza Paul Agatha ndio mshaho umzarisa kazi nikora na Shema District Local Government kandi region ya Ankole nikora nko muhandiki wa Ankole region ombyo kure mukangwa abacyara batabaruka kurunje urugendo rwo kuzara bare mnonga amazina ndwanyeta Dr. Mugenyi Godfrey kandi ndi associate professor mu faculty ya medicine ahambara University of Science and Technology kandi cyane kimanyisa ngo ndiyo muzarasa okugukire kandi nishomesa abashaho okugura nabandi mbakugura kandi ntwe pansa emirimo yitukora abo kugira ngo zo magaraga abana b'abantu bazarwa kandi tugumamo umwana kwa kuzarwa je akija inamagara marunji nyina inamagara marunji family terera so itweni tuguma hagati ya family forever bari mnonga nikima yangu tubimazire ubwire turi mu safe motherhood campaign ningashi ihuru iyo kugezaho kureba ngo mukazi winenda ya tabarkaje azaraje umwana kukuno gamba umwana ya muzara ateine kamogo kona atebekaine nani ndangu tubanze tutankenewe Dr. utugambire ihureji ugeze background ebigenderura byayo ikimugendere iro muhureji nubasa no kutugambira nahi mwahe kasofa mbenu Martin safe birth campaign nekintu kirungi munonga ekitwikizeho ihanga ryitu kugira ngo buri omwe acenge ekikuba omumagarago mchara yaba nahitebekanisa kugirenda yaba inenda omukuzara obwire buke aherize kuzara nangwa no kwetebekanisa kuzara ende ndijo so noreba n'urugendo orukuturaho munonga orwamakaga kuturamo kandi okukira munonga abacyara hamwe n'abana so ntwenda ngo iwo ohurire program eji omanye safe birth campaign niki ehururu eji omuranga ogututireho kugira ngo buri muntu we no kwetebekanisa kuzara kugirenda ningo jine abe namanya byashemerere kuba nakora ibyatashemerere kuba nakora diro families ziterere so nko kuna nabagambire ni nkora nambara University of Science and Technology konka ngo myaka ya 2020 aho covid ekuza kutandika hakabaho munonga okuguma mu maka abantu batakora rero nkitwa bashaho twakoze so wirowe okutendeka akantu akutwaye sire National Safe Motherhood Experts Committee ekigombe eki nikitamo mu Ministry of Health kishuganisa ninga kikwatanisa abatendeki babashaho omumashomero training institutions zambara University Mbale Makerere mbweni universities zeze mpango ezikushomesa abashaho kutwabire turyo mukaturi locked down amagezi gitu gaturenga kaburiju twasharamu okutaho ikintu cyakubasa kutuyamba kandi turyo muka twatandika za Zoom meetings mbweni twe twagumuzamo ntukora ebintu bito atendekire bikargamo National Expert Safe Motherhood Committee azeje ninka think tank ni abantu abakorogo kutekateka kandi bakora na za research kugira ngo okuchondozo koro mu university
tuhinduremu policies ningashi okutwakubasa okutranslatinga research into policy kugira ngo ebitukuchondoza twabita omunkora kandi tuvugana frequently buli week on Zoom tukwetenga fuel yo kutwara mu rukiko itwe ntuba turuho eshaha yona coordinating na Ministry of Health twija twahendera n'ekitekateko echa local maternity and neonatal systems. Buri region ya Uganda 16 regions 16 zine entebe kansa zine coordinator ntureba ebyamagara omuchanga kitu kandi tureba ngo twabantu bitereza ebintu tibyacu kizamana mbenu burumaka ntugiraho okwezi kumwe tukudedicatingira section emwe eyebitukora omukwezi kwa kashato kwa Women's Day ni to making sure ngo twagamba hali safe birth tukora awareness campaigns tuwobiro ntwenda ngo umuntu tumuhikeho na no tumowo ejo niyo safe birth campaign iturumu omwezi kwa gatano ntugamba hari preeclampsia ninga shabacyara abakugira pressure katemba baba binenda omwezi gwa munana gwena gona ntugamba habacyara abakujwa baba nubazara kandi okujokwe nikwe ekintu ekikukyerayo kwita abacyara bingi baba binenda ninga bakuzara omwezi gwa-10 tuineho National Safe Motherhood Conference haturiyo nzo mu conference ya katano ugu mwaka gwa-2025 then okwi-12 ntugamba ari matano ninga infections infections mantwasa entahirize zakubasa kuzomu bacyara na nabana baba bazirwe kandi nabyo bikahendera nibita so omwaka gona ntuba turi busy tukuleta campaign zezi so ntwenda iwo hulire obe nomanya echo kuza ku expectinga buli kwezi kugira ngo gume no tangara ama radio za TV nkeji tayari west kugira ngo okaba empowered omanye cyo sheme kwa nokora hariho some facts ningashi ebintu bikwenda ngo buri omwe acenge echo kubanza cyabyona abantu bakuhika 1 million ngina n'ekicweka ndabafa buli mwaka omunsi yona hazo kufokwe kwinaka kwate ebintu binaka kwate no kuzara abana hamwe nabanyina okufa nubazara ninga nubazara 1 million n'ekicweka omuyihanga omunsi yona stiro omunsi yona nituferwa abacyara abakuhika 30 buli mwaka abafana bazara baba nubazara umunsi yona ninga bahirize kuzara omunsi yona okay echo nikimanyisa buli kwaho edachiki 2 Martin omukazi omwe nafa ngata ito ashitamara turamareho eshahemwe ba omwihanga omunsi yona ntwa twaferwa abacyara bakwika 30 kandi umudachiki 2 nhafomu omudachiki 2 nhafomu okay so omushahemwe nafa abacyara kama 30 omuhore afera Bangladesh ondije America ondije South America nkebyo mbwena omwaka gwaza kwa 30 abantu bakwika abana abakufa baherize kuzarwa omu wiki yo kubanza nubahika 2,230,000 ntugamba miliyoni Dr. miliyoni azini miliyoni obukade emitwaro igana emirundi 2 emitwaro 200 abana abakufa omumbiro mushanju baherize kuzarwa ezo nzo tweta neonatal death then tugaruka tugira 1,000,000 abana bakuzaba bafire still birth
aho yaza kusindikira omwana yaba yafiire 60% ningashi nkaaga ahari buri 10 abantu aba abakufa nibabaho omu mahanga agunakwasa kwetaga South low income countries n'amahanga agentasanche kandi ago garimo echange hansi y'omushenyi echa Africa n'agandi mahanga ga Asia India konka omulyabo abinji nibaba bafeirire omuyanga lyetu ya Africa eri turumuka Uganda n'agandi ebintu ebikwita abakyara babyona tubimanya kandi nibaso kukinjirwa ningashi they are preventable. Dr. Echaha muhero kale gumiza half y'abakyara aba bakufana n'abaana bakufa nibafa kuruga ahebisha byatandikira mpaka omushaha nkabiri nina omukyara ninga bebe aherize kuzarwa kimwe kya kabiri. So itwe nk'abazarisa n'amaka kurugamo itwe abinenda abakyara bakwija kuzara abashaho community Tayari TV abasheija politicians tuyino murumo hango munonga obwo kwatanisa tukanangwa abakyara batubafana bazara. Imagine kuba noyenda kuha amagara ondijo monta ya kuba omuntu mbwino kuzara no kondijo monta amagara dero hati yokahendero fire ninga no guwana nakoreto munsi nawakakoma n'ekintu ekikutangaza kandi kitushemerere kwejumba mutwena omuhurureji twamanye cyo gukora dero enseka gendo misho ebari munonga Dr. Dekandete mu mushaho kwikiriza nanyenda ngo banzo tenderere mukake utenda henderemo aha pillars za safe birth ningashi ekitwa kwita empagizo kuzaraje bari munonga tutakayikira ha pillars twenda kushomesa aho ba mama ashitwikire kuzara hikire kuba ntashaki omukyara ine kuzara omwanya ogushemire muri yo muyonjo omushaho atendekirweje kuwagenda kushemezibwa owakushanyaraza yakushanyaraza omuringo gushikire ebyo byona nibyo omukyara ine kuba nabara yaba naza kuzara. Ekindi omukyara ine kuzo mu irwariro eririmo omushaho otendekirwe kandi eryine obuyambi bwo kubasa kwiho mu irwariro rimwe bakakuteeka omurindi bwanyuma hazaho oburemezi. Beno kwe twarugayo tuyaganira ha pillars eziwana ogamba n'ibintu ki ebitukwenda kushomesa abakyara kurebuka ngu batabaruka kurungi. So ekitukwenda kushomesa kurugeri izoba omukyara wabo takagizire na nenda ahabo kuba omwana w'omushiki yaba takuza mu mico yatandika kuza mu mico nabasa kugira enda kandi abazire obu n'obwire bwitu bwo kwikiza ngu abana bitu ninga abana babiki n'abana babojo nebazo mu mibonano bintu byo mu mibonano. So eshaha yona omuntu ine emyaka yo kuzo omunshonga na ine chance yo kugira ki yo kugirenda. So ni bintu cyo bitwakuteekaho kurebuka ngo omuntu yagirenda eyateka tekire ombwire bwe kandi kuyagigira yatwazata. So ekyo kubanza tuine kitweta preconception care. Omu preconception care no kwegesa omuntu okubalira oruzaro. Okubalira oruzaro turwo kugira ngu norukuba yazireho na notakazire nawe ine kuteeka tekero bwaragire ki okwaraza na n'obwiro bwakwenda kugirira muki bwakwenda kugirira mwenda. Then obwiro obwo bwa preconception care ebindi ebintu ebitukuganira na ba mama n'entwaza waba noyenda kweteekateekera kugira enda n'otwazota twinemu obwiro abantu amarwa gabire ki gabire amarwa gago kureba gino rutezo rwingi mukazi wenda na namwana wakora ki wateekateekera
okugira wanywa amaaro oyine enda nobasa kuzaala omwana ayine oburema mubiri so ebyo byona tushomesa maama atakagizire enda kugira nkora aze kugira enda abe nakora ki abe nakimanya then twinemu okureesa ebo bintu byona ebyomu kureesa za shisha ebintu ebyomusigara nibirabo mu kyanyuma nibibasa kufutaaza omwana waawe omuzaara ayine obukira ki ayine obumuga then kutukuruga preconception care on preconception care ho henyine niho twineho okugira omwana oba orukwenda giving birth by choice hatari byo muntu okutahirira kahika nakora ki nakutoreka unfortunately mu Uganda abantu abingi enambe mpango ntugirenda tutakoze zitekatekire okigenda watayayira omuntu haza kwaho kwezi oshango byahinduka so ebyo byona ntweshengereza kugira ngo tushomese ba mama then ogundo muringo murungi oguri aho preconception care omukyara yanayitekatekera okugirenda twineyo obujuma obutukumuhereza nibabweta folic acid emyezi 3 enyuma atakagizire ki atakagizire n'emyezi 3 yokubanza yamara kugirenda obwo obujuma bwa folic acid nubuyamba omwana wawe worazaye obutagira obumuga tuyizire ntushanga abazire bakuzaala abana bine emihenjera mituma umuntu ozaara omwana oshanga ayine nkibangwa ha mugongo so za folic acid obujuma bwa folic acid nubuyamba mama kuzaara omwana atine bumuga okwijja hano ya tukaganira folic acid kikumanyisa nguyo okora buri okwe obwehereze nyabura woijo mu irwaro abashaho bakutandikire ki orugendo lyari nkabandi ya radio station ko gati buri mukazi ari kunterera simu nangira ati nasimwe no bujuma bwanjye mbutandike okugira ngo ntubashomesa tukugira ngo mugende mutandike kumira ki folic acid tugira ngo mwijo mu irwariro then abashaho abatandikire kubatebekanisiza ki orugendo then ekindi ekihango munonga ekitushangira abakyara batari kwetanira munonga ahabo kugira ngo tubine kwegesibwa no kuchebezenda ekitweta antenatal care nekintu kirungi wamanya ngu wagirenda okwezi ko kubanza orakukoze nkahi ozo mu irwariro ntureba ngo abacyara ni batwije aho bamara kugirenda so ko rukutwije aho wayikize myezi 4 wayikize myezi 5 buri ya package yitwantu gambere mu folic acid neba yakufera kandi hato kija wazaro mwana ino bure mu jota bazari sabamfire ho tibanakozire ki tibaramfire hoji haza noba wizire kikererezi obuyambo obwe twabire tutakabasa kukora ki kubukuhereza iranira tukaba tugambira abacyara ngo bije mirundena emirundene eka wa mutebekanisa wa program ntuchebera abacyara mirundi 8 kuruga hakwezi ko kubanza mpaka kwezi kwa kangahi okwezi kwa mwenda eje mirundi 8 netuyamba okubudabuda abacyara okuganira n'abacyara then twineme bitukuchebera abacyara twineme ndwara ezukurabo mu cyanyuma zikarwaza omwana twinemu akakoko ka sirimu kora kwija myezi 8 takushango ina akakoko ka sirimu noreba ngo buhereza no butandikire kikererezi so no burya harutezo rukushango ziro mwana ineki aina akakoko ka sirimu so omuriye ebyo twine murabu ne bakebere ibintu byingi ntwenda kumanya obwingi bweshagama yawe nubwingana ki anyuma abazyendebireho mucyara ayizira myezi 8 HB ya 9 doctor 9 ayino mushija gwensiri so mushija gwensiri gumutire nakashagamo mubiri kakora ki kakendera ubwo mucyara nayijana kuzaharutezo ayeretwaye ayeze kuzaro mukikuru haza kashagama kayine kace kashohoraho kati umucyara naza kugo umukikuru baze kumukomera busha wanyetegereza so nebyo byo nebintu byinje bitukorera abacyara antenatal then twinemo kubudabuda abacyara ati bakuruga mu makaga gakushana harimo abina bashije babasinzi harimo abashobirwe nabo mbarondo kubara mareho kukozire ki kubuzire no murimo gw'abazari sanangwa na doctor kurebuka ngogo mu cyaro wijo misho gawe yabayine bikumuteganisa waganira nawe yarebuka ngo yakora ki yazo mu mbera nungi ekinde cyo antenatal tutebekanisizo mu cyara uko araze kuzara
nyuma abazembe ninganira n'umucyara twonka shemirundi keriyo neho yo ntuza kuzarira ati nintekereza hanuya so ubwo mucyara nabatarabwine kushomesebwa kurunja hakuba yabirari so ko kwirebwa antinento nabo tuganirira mu mucyara urebe mbera yawe neji oyine nshindisha tu mwene mama hanuya hataroho ishemerezo tirwaro ryawe mwene mama bwire ko burahike uzarifaro bakoreki bakujanja borebwe nguyayo mwana ibyo nabyo ntubiganirira ryari antinento nico kimwe ntwenda kumanya abacyara ko raze kuzara no ho rasigo muka noreba abantu bineye mbuzi zabo muka kugira ngo umuntu twarije kuzara ekaraze garwo muka shange mbuzeye bazibireza ko zireki zahwire ibyo n'ibintu bituganira n'abacyara ko nangu umwe n'ukuturaze kwakira hariyo mu kuzara utakazaro yerarikirire oyine bikuteganiza bene chindi muri yebyo mutebekanisa wa program ntwehanangiriza abantu abitukuberamo obumwe n'obumwe ntushanga bamazara bamamitwe nibenda kututwariza nkabo okubabire bari kware yabire nakebeze nda murundu gwa munana nahenda kutugambira ngo nite tuzaya murundu gwa ameza ngahe amezi munana kandi kitashemire mwene ba mama bamazaritwe batatazaritwe abashija bitu ntubashomeserizo bangu mucyara natani ko kucebeze nde ino kwezi kumekani mubahereze byo ne bari kwetenga kurebuka ngo urugendo ro kuzara baraba mukuronje Dr. ninyenda ngo utandikiraho twareba umukazi yatebekanisibwaje atakatungirenda twareba umukazi natebekanisibwaje ayinenda twareba okumureberera je ningasho kutunga obuhereza burungi aha shaha yo kuzara tukoratsaho cyaho mbene nyowe ko mushomesa kandi okugukire nikunda kugamba figures statistics umwaka ogwenkumi 2023 na financial year ubwo guhererukire haturiyo mu 2025 so umwaka oguhererukire mu Uganda tukazaza abacyara emiliyoni emwe emitwaro 40 nkaho mbwene so buri mwaka abanya-Uganda emiliyoni emwe n'emitwaro 40 bazara kandi ekyo nekintu kirungi munonga ngezaho kuhangusa ihanga ryitu kugira ngo tirya shrinkinga inamahanga gariyo ngahoyera abo butazara so itwe turiyo ntukizara kandi omukuzaroko tushangire ngo entebekanise z'uruho ministries yatireho 95% chenda na batanu hari buri 10 nangwa bumwe zitandikira no kurenga abacara bo nibacebeza inda zabo ekikumara ku myaka yahwire twatwine kizibu cy'abacara butacebeza hati tubatire mwe hururu abacara nibija bacebeza kunkahakiramo bari kugira ngo naza yashitse amezi 5 ninga mukaga atecho ncho cyane kwa report hati ntwenda ngo abacyara bacebeze bukirikare ubwo abashabo bakubasa kugira ubwiro bukumara barabiro mu package ekuberho kugira ngo bakakuzenda zabo kurungi zitarugiremo kandi bazara abana barungi tukine kizubu attendance ya antenatal ningasho okwijoma antenatal omurundo gwo kubanza ntwenda gube gurho omeza ashatago kubanza cyo tweta first trimester hato mwe tuli hagati ya 30 hamwe na 40 amarwara gamwe ngaisike mu 50% hati pobiro ntwenda hihi abacyara kinana hari buri 80% bije kwe reportinga omu trimester ejeje yo kubanza meza ashatago kubanza beta so ninga shekirungi ho bije nko kutwakigamba batakagizirenda tuba recording tube ntucumanya ubwo ntantuma yatunga full package so kuba kwija kuzara abashaho bitu batendekirwe okubakira je ekitukweta respectful maternity care
egyo n'entebekanisa eriho okuganira nabo kurungi okubatwariza gye okubatamu ekitiinisa tukaguma nitubagumya hakuba orugendo rw'ebisha tirwanguhi notekwa kugira omuntu akukwikiririzamu akaguma nakurabizamu obugambo burungi kandi waheza kukikora akakuha ka congratulation akakuha obumuri flowers bwaba buruho niwe okamanya ngo omurimo gwe wakora wakora gye kandi gwarigame ekintu ky'omutaano okuzaara omuntu tikintu ekyanguhi kandi abashaija itwe nitubaasa kutakicenga gye konka abakazi nibaraba omu kintu eky'amaani okuhika aha nshonga egi y'okuzaara so nitwenda omukyara oyetebekanise birth planning ey'omushaho yagamba okamanya irwariro ery'okuza kuzaariramu riine buheereza ki okamanya risk assessment ebintu ebiri omu magara gawe byakubaasa kuzibira kuzaara gye okabicenga okaba actually ariwo kubishoborora omushaho otunyowe bakangambira kare ninza kushemezibwa ebisha bitakatandikire kandi obundi iyo ninza kushemezibwa tindaze aha irwariro rya Bukiro Health Center 3 ninza kuza hariya Bwizwera icyo nakigambirwa omushaho omukyara niwashemererwa kuba ari mbwene ekitangaza okushanga ariho kwijusa omushaho obwire obwingi noshanga turiyo nitweshengereze omukyara ashemezibwa emirundi eshatu yija omwana ariyo naragara hatorondaho kutandikira habura olyaho irwariro eryitwa erya Shuku Health Center 3 oyine okureba ngo omwana omukyara yahika kitagata ninga kabohe ahi yakubaasa kushemezibwa konka toyine bwire ahendera ebisha nibimutera nabarukanye nenda najwa ahika omu irwariro hati batandika kugira ngo omukyara afiire ngo irwariro ribire ritiine shagama ho niwe toyetamu respect ninga shoketamu okekunda okamanya ati nyowe bakangira ngo ninza kushemezibwa kandi aba n'abakugu abakumanya ekimire kuba nikigenda omuisho so aho niho twine ehuriro egi okumurikira buri omwe okareba omushaho one on one omwe ahandiijo mukaraba mu nshonga zawe okamanya iwe icyo shintu kuba nokora kandi okagenda okakikora okagira amagara marungi na family kagumirije ebari munonga ubu nogamba Dr. wagamba statistics z'abakazi abafiire nibazaara mwaka oguhwire wagamba n'aha abaana n'abafiire nibazaarwa omwaka oguhwire twagamba abafiire omusande emwe wagamba n'abafiire aha izooba eri omu leba nanyenda ngu tutereremu kakye omuntu aha bintu ebiri komoni ninga she birikukira kureetera abakazi ninga abaana ababutwantugambaho bafeera omu bwire obusande omu leba hamwe n'ogwo nyina omwana wafeera omu izaariro nanyenda ngu omushaho kwikiriza obe niwateera mutoki aha rurengo oru orwito rwa Uganda ninga burenge bw'izooba ebirikukirayo so webale munongo mutebekanisa wa program ekyokubanza twine ebitukweta delays okukyerererwa ebireetiye twaguma ntufuna obuzibu obwo twineyo omukyara na family yeye okukyererwa kusharamu omukyara nagira ebisha bimurya bazomuka bimurya bazomuka bamuha akashaka beeta omukiikuru w'omukyara tiine na gloves akyebera omukyara bakiza kwija kutwishikirira obwire buba bwakozire ki bwahwire then twineyo ekindi ekituteganiise amarwariro agamwe na gamwe tigaine entambura oyeshanga nka Bukiro ahi dokita yanagamba okufuna ambulance yokumwihayo kumureeta hanu ya rifaro hazaho okukyerererwa haza ekyo nkiba nkidelayingisa decision okusharamu ekitwakubire ntukorera ki omukyara so twineyo emiringo eyitutiireho okureebuka ngu ebyo byona twakora ki
twabihaho ekyo kubanza kyabyona ihururu nkeri ukurebuka ngo abakyala twabashomesa korayi ko mwirwaro ganira n'omushaho wawe chenge mbere yokozire ki eyorumu nango mwe no mwabashaho ni bake kandi namba y'abakazi eri ahibu konko mushaho yana kuchebera kumubuze bibuzo nikimwanguhira okushoborera ki embera yawe then ekindi nka Ankole region tuineho emukutuyitwa yitukuganiriraho wabo ryokwe bucururo oyineyo mucyara kuremerire no twandikiro tubishemwe mu nyambe nyino mucyara yija ariyo mu mbereji mu ndondero kunda akoreshi kunda amwihaha kandi ekyo nikituyamba munonga ahabo kuba umudakika nche munonga nango umudakika kama 30 ndibasa kufuna ambulance ejerete shi omucyaro mwenu erizoba ninyenda kuganira n'abashaho kucyakubire kiri kirungi turebuka ngo tuine ka smartphone tuine ka data ninga ka airtime turebuka ngo buri kimwe cyaba mwanya gwitu ekitukureba ngo cyarugo mu mikono yitu twakitangariza abari kwebembera region yitu kandi ahindu kukora nko muhandiki wa Ankole Dr. yagamba ha local maternity system nibiringwa tukabifunza funzeje shaha konka nitendera ryo kutuyamba kugira ngo twatekaho referral system eshemire omukazi nabasa kuzara litojo aho emweshagama yaza tarifaro hazito kitutachenda no kureto mukazi ngo aje rifaro kurondesha kufunesha gama nutwendesha gama eshango mucyara itojo reka twantrete Dr. Nufute aine cyar kwenda kushobora aho tuine quality referral network ezitireho nka Ankole neonatal systems kandi government eriyo netwombekera regional call center no mwanya okuza kubagurumo amasumu agabusha toll free kandi naza ambulance nangwa ambulance yamane ya type C badresere ya referral ejonit kweta a moving ICU intensive care unit ekutambura kandi kanyomwazi yo just nyomwazi abuzwera babiri nibashemezo mucyara yagiro ku atabaje bateresumo aho naho ambulance yiruka yazabwizwera umucyara mu hero mu theater yamuleta directly mu theater yite ya referral kandi nkahasha hibirize kiro ngiro nam checking aho nashangaje ariyo mu kitanda cye ashitami ariyo naganirira abagenzi be ibyo nibyo bintu birunje bitwenda wabo burize ebinte bikukira yo kwita abacyara ombwiro financial age hand ehithendire mu Uganda tukafisa abacyara 1222 mu Uganda yona Kabera Maido Kisoro Arua Jinja na Mbarorerumu omuryecho abakazi igana 83 bakafero mu district ya Kampala honka haza bakumanya Kampala district naka district kachemunonga konka karima abantu binji so turiyo ntahentebe kanisa kugira ngo abacyara bacendezo kufa Ankole yo na districts 11 and one city district na city tukaferwa abacyara nshanje kandi buri mukazo kufa nka health facility local maternity and neonatal system ntumuhaja na hichi tukweta audit tuvuza kasiona kahindu habire hochi niche ekitubire tushemero kwana tukora ekitakozire ekitumiro mucyaro guyafu amarwaro tugagarukamo tuga inspectinga turibangine bikwato abacyara tubagumana bafa ekinte kukira yo kwita abacyara omwihangali no kujwa baba binenda ninga baheza kuzara 20% no bakujwa binenda kandi 80% bafa baheza kuzara kukira munonga omushahabire nina ezabanza omucyara herize kuzara so obuntu bwire obutukugezaho munonga kureba ngo ekintu twakitwara aha tindo gwa higuru
konka turaze kusakisidinga omukyara na family iwo tuhurikize omumaka g'itokwe waba otakozire okucwamu okuhikire okine obwire iwe waza kugira uti ninza kuza omu irwariro ahi ndayendere for God and my country nofa kandi nibakuziika iwe ija kare amarwariro naitwe twine challenges ziitu konka challenge enyingi niziretwa ahabo kugira ngu ntushisho obwire nintwara eshaha hihi ibiri no kurengamu nkozesa materials nyingi munonga okwihamu nyinenda ebarukire omukazi yanazara kandi nyowe ninyetenge dakika nkabiri okushemeza omukazi akagumihamu omwana ahurire akaguma ayina amagara marungi so mutuyambe mwije kare mutwara obuhabuzi bwitu omutebekanisa just ebiro nka bibiri bihuyireho ngezireho omukyara ahirwariro erya Divine Mercy ahi kuba ninkorera omukyara akija midwife yamukyebera yagira ngu omwana wawe aliyesororera kandi ashitame yanyetanija ninyiruka namukyebera nakakasa ngu nikwe kiri kisyo ororera kuri kuba rwebembire enshohe katka nirushohora nchetenge dakika ibiri kwika itano omwana akafa konko omukazi wakagira ati dokita tinkwenda kushemeza yarga kitanda yakwate eshaho ye nagezeho kuganira na nyina ayabira muresire yagira to mwishiki wanje tibakamushemezaga kandi takuza kushemeza aho naho bakwate eshaho biruka baterero wa special owa special yaterera tukandi tumanya after nka 30 minutes twamuterera konko omukazi wamutwaraka ati yangira mutaha kanso nterera kanso mbarara site cancer center for nterera sister Sara omukyaro ogu wamureba ati omukyara yija ati mbwenu dokita ati kyatushobora ati omukyara yija hafu y'omwana yazirwe aliyo maguru ati tuki twakora twamuyamba bebe yargayo nangwa bebe ariki ati konko omukyara yajwa atata ryacupa ya kabiri yeshagamo mbwenu icyo kikarga he tobutamanya bwitu obutashara mukare tukamanya ngo abashaho batendekirwe okutugarra higura amagara gitu twabatiriyo mu bwirobo bwo kuzara ningira nyowe icyo nico kikuru abacyara bino kumanya ngo abashaho nibamanye cyo gukora kandi nobasa kufa ubutashemire kuba nofa waba utakozire kintu ekikire ombwiro buhikire Dr. konka twinimo n'abashaho bazari saba kutwariza ku by'abazire abo bono bagambaho ki so aho twagamba aha kintu cya respectful maternity care kora abe no tekateka ngo safe birth ningashe huregiye kuzara kurungi ni engine nke ya motoka engine netambura ahamaniga oil mbwenu oil ya safe birth engine age ni respectful maternity care okwakira abakyara aba na nomutuma ogukumanywa ngu nimurungi okamanya to murumo oguba rero baza gukora nigongera ahihanga okamanya ngu tihina ndije yakubasa gukora atari omukyara agizirenda tubatamwe kitinisa kandi ebyo turiyo ntugezeho kureba ngo twabishomesa abashaho bitu twarugo mu mbereje yakare eyo kumanya ngo niyo kumanya cyo gukora iwe no kimanyota umuntu okumanya ecyashemere kuba nakora no mucyara oyinenda konkitwe nitutama twikirizana nabo tumutwarazaje mbenu okurugo mu kutandika mpaka aha mahero ekyo nico ekintu kituru tugezaho okushomesa abashaho bitu bakarugo mu ebyonyima bakazumbisya abacyara bakatwikiririzamo nka ministry amarwaro kashanga gatebekanisiwe kandi nitwe community members tushemerire kucejumbamo tukazo mu mashaho omarwaro gita gutekateka nza kuzaramo abashaho bakutugambira kubitwa bagambira ngo twacenda okugambirwa kubi hakuba nitwe enkingi y'amarwaro itwe nkabarwire twataruho imwe nkabashaho timwine murumo
so twino kumanya abashaho bitu yaba nabajuma mu mutaha kadara mu mugambire mutugambire ntuzakwija mugambire cyo gukora kuba nashashura umushara bari munonga mshaho kwikireza ishaha zatukwata nanisha bagukarehe ine icyo kwenda kugamba ukigambe hati nabwanyuma tsibure nabandi bakore we bari munonga mutekanisa program okutereza kagishaka ekihangwe kinkwenda kutangaza abari kuturebera izo begishaha no kubeshengereza ba mama n'abandi bona bicu kwataho muturebuke ngutwazo mu marwaro tukuzayo kuraguza cyonga na no kushabo babuzi nacyo ntukora ki netukishangayo kandi ekindi okwegesa abakyala obubonero bwo bakubasa kureba haribo ninga habana ubwakubaretera birukanga kuzankahi omwirwarira omukyala wori yoko inenda ukarebesha gama eri kushohora omuriwe nyabura wo yirukango zenkahi ozahirwaro koragira obusasi bwona obutayitegereza no basa kushasha omundanto no basa kuro mutima gwa Yehuba no zimbe bijere noza kwimukohurira kazenjera ebintu kibanoreba nka kamera ejo gireba mu kamera zibiri ingisha tunyabura wo yirukango zenkahi omwirwariro then twineyo ba mama twamara kuzara umwana wo bamukwereza wagaruko muka wareba umukundu go mwana wawe guri kujwa nyabura wo yirukango zenkahi ozo mwirwariro wareba umwana wawe yahembo muriro utakaza kukuze bino ora kukoze nkahi ozo mwirwariro wareba umwana wawe yagira uruhere mubiri ebe byona wije mwirwariro nofu no buyambi kurebuka ngo umwana wawe yaba kuronji kandi abazari sabatayi banje abari yokwe nimbeshengereza ngo omucyara wo mwinahirwariro hagire cyamubaho utakazo kwe kufoginga life nyabura wetero muranga ntujya kwishikirira kandi nturebuka ngo omukazogwe yatabaruka kuronji bari munonga doctor sibura barukutareba mbwenu abaturebera izoba kandi mukaturikiza tubasima ninza kubashaba ngo ehururu yo kuzaraje ekiruho omwezi gwa kashatu gwena up to the last date ashatu na kimwe kandi nakutura heze nza kumana turabyamo bu message omwaka gwena obutwire ekinkushaba nyenda ngu mugume mupererezo kwe lookout hariho safe bath messages ningashi tips nizirabarabamo omikutu ya social media shoma messages ezo ozicenge radio talk shows ziriho radio mingi TV stations ziriyo nizihisaho ubutumwa obu kandi ni mwe abanyamahurire nimbashaba mutuyambe mutujoininge tutranslating niyo tuvunure messages ezi umwe zijo mu rujungu tuzito mu ndimi ezabantu bakucenga kugira ngo buri omwe akaguma aliyo mu line ya safe bath rero abantu bona bagume binamagara marungi bari munonga abukwija mukaherezayo obhabuzi bwanyu okukyera munonga ahanshonga iyo kuzaraje yindi kumanyangu nekwata haburi umuntu wena oyineshagama n'omwityo hamwe n'ebiteekateko n'ubwo kuba uri omushaija ninga uri omukazi uri omukaikuru ninga uri omugorisi nangwa n'omwana muto nawe nikimukwata ebigambo byagambwa aha n'ebigambo bikuru munonga haine abariyo ko abafererwa abazaire babo mbintu nkebyo ebitwantagamba enshonga y'empaka nayo ni nkuru munonga abantu bakine empaka nangwa hakiriyo n'abakaikuru abanyusere nimbikora nomanya abakazi ab'inzara ziwe narisha abangu ni mujunwe tubirekera abantu ababishomere babe nibyo babikora kandi niba omukazi oinenda nimpamyangu wakitungaje tuzo mu marwariro kare tureke kuzayo ebintu byasisikaire nyenda kubasiima omu studios nanyinemu omushaho Paul Agatha kwikiriza hamwe na Professor Godfrey Mugenyi kandi ogu n'omukugu nawe omu byokuzarisa ohireho n'ekyo n'omushomesa orikushomesa abashaho mwe bari munonga reka ngarikeho kakye owa Shiba njang program wajihura programu
ye program n'ujinonga abageni bitu abutwadwino nakurera izoba mwebare ahabwa umurango gumwaturetera ubwo bakaza bakuza kuzara romanya umuriyeji week umutusheshure tukuretera makuru agahana hari tubire twineho story yo mukazi wa Rakayi abire namanyangwa inenda kumara imyaka mushanju yija yazo wigwarura no kuza kuzara Shiba zirengu ayina barungo Shiba omukazi ogwo ahereze n'ekizimba emyaka 8 n'amanyangwa inenda mbwenu kiri kutwegesa ngo tugende tuchebeze ekinayiha muri byona omukazi wo inenda genda oze aha kiba kweta regular check up manya okuyemerire manya amagara g'omwana okugemerire twabasima munonga Dr. Geoffrey Mugenyi wabari munonga sebo na Dr. Pal Muzarisa Pal mwebare ahabwa umuramwa murungi hakuba bakaza bari yoko nebinji abatakumanya nice cyo gukora yamara kufunenda ningashini buzubuki obwara rabamu yamara kufunenda yatajiro mu igwaro mbona Martin wabare ahabwa kashonshore cyako akati gabagomwe kandi ni wo murebi wa Sheshere